Pa evo, mi smo oficijalno danas završili sa utakmicama iz ovog dijela prvenstva. Tu je prvi dio i nekoliko utakmica iz drugog dijela. Sveukupno ostalo nam je još 4 utakmice, čiji se nastavak očekuje početkom 3. mjeseca. Današnjom utakmicom definitivno smo se pozicionirali na prvoj poziciji, što nam je od početka bio naš i interni i širi cilj. Naravno da na tom putu je bilo dosta i problema, da prije svega ekipa nije dobro odreagirala na utakmicama na domaćem parketu, što je pomalo iznenađujuće, znajući da je nekada dvorana Mladost bila neosvojiva tvrđava. Na gostovanjima smo bili 100%, što je za svaku pohvalu, i utisak da je nekako ekipa bez opterećenja lakše igrala utakmice na strani, što sigurno do sada nije bio manir Pelistera. Neki grč se osjećao na utakmicama ovde, mislim da je to posljedica nekog šireg ambijenta koji se stvara u gradu, pojavom rivalskog i rabotnika i ljudi koji pomalo ne vjeruju u pojedine igrače, u ekipu. Međutim, sve u svemu izdržali smo sve napore, odradili smo sezonu na zadovoljavajući način, mada, ponavljam, lično očekivao sam da ćemo ovaj dio završiti bez izgubljenog boda. Polazimo sad sa mnogo bolje osnove za proljetni dio prvenstva. Naš cilj je poznat, a to je prvi cilj je plasman u play-off, drugi cilj je plasman u evropske kupove. I mislim da su to ciljevi realni i da to ova ekipa može realizirati. Kako ste zadovoljni s to играта која прикажува тимот и на кои сегменти треба уште допрва да се работи? Pa rekao sam već da sam smatrao da ćemo osvojiti maksimalan broj bodova i gubitak 8 bodova mene čini nesretnim na domaćem terenu. Sigurno je da sam smatrao da polazim sa neke nule, međutim očigledno je bilo da je bilo puno igrača zapustanih, da im je trebala duža adaptacija na moje zahtjeve. Ja sam svjestan činjenice da nije lako kod mene biti igrač, tražim uvijek puno, maksimum tražim, da li je to trening, da li je utakmica, da li je disciplina, da li je ponašanje, i mnogima je trebao duži period. Što tiče konkretno faza, vidite da smo sad u nekim važnim utakmicama sveli odbrane na razuman broj primljenih golova. Neke utakmice smo uglavnom sve osim prve utakmice protiv Vogošće ovde dobijali u finišima, što govori u prilog činjenici da je ekipa dobro bila pripremljena, da je mogla izdržati visok ritam svih 60 minuta. Pojedinačnim učincima se ne bi bavio, to je ipak kolektivan posao, kolektivna stvar. Ja smatram da ovi igrači mogu više i da će još jedne pripreme zajedničke, još jedan naporan rad koji nas slijedi posle nove godine, koji nas očekuje, da će ekipu dići na još veći nivo. Da li imate plan с истиот играчки кадар да играме сега пролет или пак има некое сигурно? Pa mi smo i u tom segmentu racionalni kao klub, formirali smo ekipu kako smo je formirali. Jedino što je neplanirano je povreda Lazarevskog, jedina povreda, i definitivno je da on mora na operaciju koljena. Njega smo izgubili praktično za cijelu proljetnu sezonu i u planu nam je dovesti za njega alternativu. Bilo bi rizično da samo na Vešovskom kao levorukom igraču na toj poziciji ostanemo. Očekuju nas još veće i zahtjevnije utakmice. Ono što smo postavili kao koncept ekipi je 4 utakmice u Evropi, 4 utakmice sa Metalurgom i Vardarom u play-offu. Taj koncept smo u potpunosti ostvarili. Mislim da će takvi nadprevari podići ekipu na veći nivo, podići njeno samopouzdanje i njene mogućnosti. Možete uporediti broj osvojenih bodova prošle godine i sada, po tome se vidi da je vidljiv pomak, drastično vidljiv pomak, i mislim da bi to publika morala prepoznati i da nas proljeće podrži u većem broju, u nekom boljem ambijentu. Želio bi da završimo
taj takozvani sukob sa našim organizacijskom navijačkom skupinom Čkembari. Ja i ovu priliku koristim da se ne upustaju u politiku kluba, određene odluke kluba. Klub je dobro postavljen, dobro vođen, obaveze se prema igračima izvršavaju na vrijeme i to je u današnje vrijeme velika stvar i morali bi to prepoznati, cijeniti da zajedničkim snagama i zajedničkim naporom pomognemo ekipi da ostvari još bolje rezultate. Dakle, би сакал да ве прашам од оваа гледна точка како ги проценувате шансите против Спортинг, мислам во европските. Pa činjenica je da smo mi dobili najtežeg mogućeg rivala. Ta velika četvorka, takozvana, prije svega, znači Porto, Benfica i Sporting su dobri klubovi. Oni su znali igrati Ligu prvaka. Porto je igrao, mislim, i prošle godine Ligu prvaka. Imaju jednu internacionalnu ekipu, puno iskustva i mislim da je tu nerealno očekivati nekakav prolaz. Ja sam već naglasio da smo mi u drugoj utakmici sa Vogošćom odreagirali na dobar način, boljeg protivnika po plasmanu, boljeg, oni su prošle godine osvojili kup i drugo mjesto u bosanskom prvenstvu. Ne zaboravite da je Pelister bio 7. i da je administrativnim putem ušao u Europu. To je dobar rezultat. Nama će sigurno biti, stalo nam je da dobro odigramo sa Sportingom, da se ne predamo unaprijed, ali realno je očekivati da je Sporting favorit za prolaz u naredni krug, pa čak i osvajanje samog Challenge kupa.